咪講啊，媽咪我哋喺邊啊？baby， 我哋去二樂。啊，同邊個啊？同邊？呢度媽媽。啊，同媽媽同埋樂樂。過嚟啊！一二三，超杯！你這個喂杯，姐ya. Ya, tiga sam. Kita lagi asik main, tiba-tiba kita dikagetkan dengan orang yang berdiri di depan pintu. Langsung deh Sam-Sam dan Lolo sembunyi. Dan aku memberanikan diri, aku hampiri orang itu. Oh, ternyata. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat onlineku. Kembali lagi ya bersama aku Moke Samsul Jason, TKW Hongkong dan anak majikan. Ini adalah video part 2, lanjutan video yang kemarin ya. Bagi yang penasaran di video part 1-nya, silahkan kalian lihat di beranda YouTube aku ya, yang gambarnya seperti ini. Karena di video part 1 itu, kita menunggu orang yang selama ini kita tunggu-tunggu. Dan akhirnya datang juga ke Hongkong. Mama ke rumah dulu. Tadi kan beli sarapan buat kakaknya Sam-Sam sama anak yang nomor 2. Jadi aku bawa Lolo main ke atas. Nanti mama kesini jemput Lolo. Padahal aku udah bilang nggak usah jemput Lolo ya. Aku aja yang nganterin Lolo ke rumah nenek. Nenek bilang nggak usah. Nah, sini sayang. Kola ya. Kola ya. Mau chung yêu nhân phần cậu à. Open. Oh my god. Mereka senang banget tuh. Wow, oh my god. Lele. Coba kayak. Seneng banget ya mereka berdua. Lolo itu habis jalan-jalan ke Jepang sahabat temanku sama ibunya, sama bapaknya. Tôi phá chưa nó bộ cho cái hàng một đâu à cho cái nhân đến thấy à tiếp cái cho cái nhân kìa có搞笑啊seneng banget ya lihat mereka berdua coba ya Kayau. Nanti nenek kesini jemput Lolo. Cái có giờ chút lẹ kìa. Lấy cầm tay lẹ mà, đấy hả? Masalah seneng banget ya. Lihat mereka seneng banget ketemu ini. Tapi kayak gue Hailey tuh kayak. Dan Haya, ayo, gue cungi Oh my god. Gue lượng gue cungi đấy hả? Oh my god. Ini loh sahabat onlineku oleh-oleh dari ibunya Lolo. Nah, ini. Jadi nanti dicoba ya. Hali tawa. Nah ini permennya tuh oleh-oleh dari Jepang. Baby, uống ly cho nó xí hà lá. Lolo mami yên xong lá, hả mốt? Qua đây, xí hà. Qua lại á baby, giống như San chồng gọi xin. Katanya mau di video. Baby, hãy sana. Baby. Chị Hà hãy sana.
Baby, sih Hafin. Hai lah, nah kayak gitu lah. Pas banget ya. Masya Allah. Opong le ya? Opong le ya? Opong le ya? Opong le ya? Susah ma? Opong le ya? ใช่แล้วที่รอแล้ว还要去摸皮皮 Ok. 我也掉了一口啊，你唔走。我得啦， Cầm chơi啦. 玩 Chơi 咯， yêu lộ. 你幫啊？ Ok. 邊個去咗呢個先咧會贏一個正， 好。去到嗰邊 Ok. 都會贏。 1、2、3，啾，喂！你这个喂，呸！姐姐呀，1、2、3，到我啦，哎呀，到我啦。耶！OK，我啊，Bismillahirrahmanirrahim。呀，點解嘅？我唔入㗎。到我，係咪你未入啊？嚟啦，都嚟啦，我未去，嚟啦。我未得㗎。OK，嚟啦。嚟，兩字係咪呀？係啊。 OK，姐姐 Bismillahirrahmanirrahim。我哋去到一呀，點解做咁樣嘅？唔使啦，嗰邊都未入喎。喂！我未去。誒，點解嘅？耶！ No！ 嚟啦。耶！我做心度啊！咩話？佢話未晚，嗰啲影相。夫平都聽到你哋講嘢。喂，唔好咁嘈，兩個人未晚啊！我關門啦，你鎖。哦，肉皮啊！出汗啦！唉，今朝呢個咩嚟㗎？你睇下，邊日翻學食啊？哦，知唔知啊？呢個你唔媽媽有買donut啊？有冇講多謝媽媽啊？冇食嗰度冚旗啊，飆汗啊！係咯，多謝媽媽。呢個椰絲包你食咯。多謝媽媽。今日啊，首先嗰個衫咧，有試下啊，嗰個衫咧有 send 俾媽媽。嗰個俾我睇啊！我頭先係啊。咦，唔係嗰日嗰個咩？你短頭髮嗰個相咩？唔係啊，到先啊，嗰啲老媽咪俾佢衫嘅，我嘅係嗰個嗰日。唔係，係隨風扇啦。喂，唔好冚，唔係啊，佢攞衫，攞嚟，太新啦，你仲想食電話？唔係嫲嫲走㗎啦。攞嚟。真係啊！出嚟話唔好抱啦，夜晚開冷氣先抱啦。過嚟攞嚟啦，攞嚟啊！死啊！你知道佢要打我？唔會㗎，攞嚟，姐姐，好多嘢咯喺入邊。係喎，我哋要打人。得唔得？阿樂樂，你個電話攞嚟，唔好平嚟平去，攞過嚟先。啊，聽到。攞嚟啊，攞嚟。電話攞過嚟先，唔好平嗰度。攞嚟，平嚟平去點樣揾啊？Amburadul ya. 你呢個冇打針。打到眼啊，得唔得？有煙唔可以啊？哎呀，真係啊！我呢個係頭先買咗3萬。係啊。無非嗰日剪頭髮。唔係。俾我睇個頭先。因為係打交機唔多㗎，有咁多嘅。咩2套啫喎？係啊，2套咯。OK。我一樣嘅，我呢個一個短褲。係啊，都2個短褲喎。2個都短褲咩？係啊。好似呢個長啲咁樣。係啊。識俾你睇。嗯。有煙過嚟啊！唔可以喺上海玩啊！呢啲要吹波波喎，吹波波。係咯，過嚟啊！嗰啲做運動啊！
嗰啲做運動嚟㗎。聽到。你俾Lolo啊，俾Lolo做運動。頭先你買到 You 兩套咯， need to go 我 for 新 me. 新食咗阿姐姐影到。 OK。 OK，嘢食你要俾嘅邊個嘢？咩嘢食㗎？呢隻咯，哎呦，食乜嘢？呢隻咯。唔好啊，啱啱食飽。你有 Georgina。喂，唔好理你嘅屋企大大。你有 Georgina。食呢隻好冇？一個 OK。坐定定啦喺呢度啊。嗱，呢兩個揾到癲啦。我有阿樂樂，張同媽咪講話佢大大屋企，喂呢度食。喂， OK，呢度食。用媽媽講，同媽咪講用媽咪講。屋企。攞喺度坐啊！呢度食。喺呢度。呢度食。嘢啱啱呢啲咯。哎呀，等我翻屋企。呢度食。呢個俾阿心心。唔怕啦，跟邊隻顏色啊？哎呦。咯，一個人一個。邊隻？要邊隻？綠睇下，你買呢個俾阿心心嗰個，阿樂樂有登住食喎，你睇下。屋企有仲要食阿哥哥㗎，你睇下佢啦。啊，攞咧咩顏色啊？咩顏色啊？呢個咩味？呢隻應該朱古力嘅喎，朱古力嘅喎係啊，可樂，我嗰個係綠色。係乜瓜啊？係咪朱古力嘅？咁試下咯，呢啲可樂嚟㗎。樂樂，屋企咪大把咩？呢個唔怕啦，喺呢度一隻。呢隻咧banana。OK。見炸數唔聽我講嘢啦。哎呀，可樂，呢啲可樂，士多啤梨。呢啲藍色咩嚟㗎？蘋果。Fanta，我蘋果啊，綠色蘋果啊。啊，試下咯，食啦。好咯。好，唔知咩我嘅姐姐幫你。用出係，揸住。水嚟㗎。就叮叮。哦。得。揀同一樣。我一樣咯喎，同心心哥哥一樣啊。唔怕啦。冇晒綠色啊。 OK，得啦。要買咯。 OK，坐定定啊。豆粥嗰啲下晝你食咗嘅未完喎，嗰個三十米俾。係啊，有嗰邊喺嗰邊袋。咪下晝食咗佢。嗰啲啊，蛋糕啊。嫲嫲買嗰個都聽聽日日返學。係啊。三十俾你嗰個就一陣食晒佢，嗰個腍腍啊。有冇食啊？係啊，冇得食啦！阿樂樂真係過分咯。咁媽咪坐定定啊。咪俾哥哥食，你屋企都有。一齊食係咪？坐低喺呢度。坐定定喎，小心啲喎，小心啲啊！我中到啊呢隻啊，知唔知？坐定定 ，OK。如果食 lollipop 咧，坐定定 ，OK。唔可以啊，隻根篤篤眼啊！坐定定啊！我想食啊。我食啦。隻根飲啦，飲水 ，OK。好啦，坐定定啊，小心啲，唔好我講篤食。我都篤眼啊，坐定定 ，OK。小心啲啊，小心啲喎。如果食 lollipop 一定小心啲嘅，知唔知？我先買翻去咧，家姐又去咩教會，哦，有咗去。寄翻嚟。嗰啲你媽咪㗎，你媽咪俾心心嗰個，今晚喺一半買啊嘛，係咪？你唔知咩？你都話屋企有呢個，你媽咪俾阿心心哥哥㗎，然後攞嚟食。Lolo nggak mau pulang tuh, padahal nenek suruh Lolo pulang. Lolo nggak, Lolo sedih. Yang ini không cho các bạn跑à, không phải cho các bạn trốn à. Yang ini nggak mau pulang. 就係啦，快啲啦！一號啦，一號 OK。喂，1號勞動節啊，快啲過嚟！嫲嫲帶阿心心去你嗰度玩。嫲嫲帶心心去你嗰度玩。喺嗰度有公園啊嘛，喺我嗰度啊。有滑射上咩啊？玩青袖，就係啦。係咪？快啲！哎呀，嫲嫲攞緊嘢，快啲！嚟，Dong Lolo Sam Lolo. Lam. 諗住一陣先。Lam. 哎呦！ Ih,真係啊！ Nggak seneng. Lam. 快啲啦，下次先。Nggak mau pisah. 1號，唔係1號去公園。一號，好快㗎啦。唔使下個禮拜啊。星期4都係咯。係。OK。係啊。拜拜，靚仔，拜拜。姐姐拜拜先。拜拜。Nggak mau pulang deh. 等埋我啊！係咪你去邊啊？等埋我啊！
拜拜，小心啲。你要去啦？隻緊有叔叔啊，捉咗你啊！真係啊，好搞笑啊！你都要喊啊？嚇？哦。係2天就走咗啦，仲有第3天，咁仲有一個，跟住咧就我哋講拜拜啦，第三仲有一個啦，拜拜。Sudah ini dulu pertemuan ini aku mohon maaf kalau ada salah-salah. Kata aku hanya manusia biasa yang tak luput dari salah-salah dan dosa. Ambil baca, buang ya. Sampai jumpa lagi di video. Aku beli ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. 第二個2天我都會過嚟啊，拜拜。